Bismillahirrahmanirrahim. S imenom Allaha, svemilosnog, milostivog. Iqtarabati s-sa'atu wanšaqqal qamar. Bliži se čas i mjesec se raspolutio. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. A oni uvijek kada vide znak okreću se i govore: magija prolazna. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. Oni ne vjeruju i povode se za hirovima svojim, a sve će kod svoga cilja skončati. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. I došle su im vijesti u kojima je ono što treba da ih odvrati. Hikmatun balighatun fama tugnin nuzur. Mudrost savršena, pa kako upozoritelji takvima mogu koristiti? Fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur. Zato se okreni od njih na dan kad ih glasnik pozove na nešto užasno. Khushan absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Oni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti kao skakavci rasuti. Muhti'ina ila da' yaqulu al-kafiruna hadha yawmun 'asir. Žureći ka glasniku, a nevjernici će govoriti: ovo je težak dan. Kazzabat qablahum qawmu Nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir. Poricao je Nuhov narod prije njih, pa su roba našeg u laž utjerivali, govoreći luđak. I Nuh je odbijen bio. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. I on je gospodara svoga zamolio: ja sam pobjeđen, pa ti pomozi. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. I mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. I učinili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastale, po onome što je već bilo određeno. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. A njega smo nosili na lađi od dasaka i klinova sagrađenoj. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. Koja je plovila pred našim očima, a nagrada je to bila za onoga
koji je porican bio. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. I mi to ostavismo kao znak, pa ima li ikoga ko bi se prisjetio? كَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. O, kakva je bila kazna moja i pomoć upozoriteljima mojim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. A mi smo Kur'an olakšali za opomenu, pa ima li ikoga ko bi se prisjetio? كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. Poricao je Ad, pa kakva je bila kazna moja i pomoć upozoriteljima mojim. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ. Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar, koji je neprestano puhao. تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ. I ljude dizao kao da su palmina stabla iščupana. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. I kakve su bile kazne moje i pomoć upozoriteljima mojim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. A mi smo Kur'an lahkim za opomenu učinili, pa ima li koga ko bi se prisjetio? كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ. I Semud je upozoritelje poricao. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. Zar da slijedimo jednog od nas, govorili su. Tada bismo uistinu bili u zabludi i muci. أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. Zar baš njemu između nas da bude poslana objava? Ne, on je lažljivac oholi. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. Saznaće oni sutra ko je lažljivac oholi. إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. Mi ćemo poslati kamilu da bismo ih iskušali, pa pričekaj ih i budi strpljiv. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ. I upozori ih da će se voda između njih i nje dijeliti. Svakom obroku pristupit će onaj čiji je red. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ. Ali oni pozvaše jednog od svojih, pa se on spremi i preklaje. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. O, kakva je samo bila kazna moja i pomoć upozoriteljima mojim.
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ. Mi poslasmo na njih jedan jedini krik i oni postadoše poput zdrobljenog suhog lišća. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. A mi smo Kur'an olakšali za opomenu, pa ima li ikoga ko bi se prisjetio? كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ. Narod Lutov poricao je upozoritelje i upozorenja. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ. Na njih vjetar pun pijeska poslasmo, samo ne na Lutovu porodicu. Nju u svitanje spasismo. نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ. Iz milosti naše. Eto, tako mi nagrađujemo one koji zahvaljuju. وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. A on im je bio prijetio silom našom, ali su oni u upozoritelje i upozorenja sumnjali. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. Oni su od njega goste njegove tražili, pa smo ih mi oslijepili. Iskusite kaznu moju i upozorenja moja. وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. A rano izjutra stiže ih kazna neprekidna. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. Iskusite kaznu moju i upozorenja moja. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. A mi smo Kur'an olakšali za opomenu, pa ima li ikoga ko bi se prisjetio? وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. I faraonovoj porodici upozoritelji i upozorenja dolaziše. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. Ali oni porekoše sve znakove naše, pa ih mi kaznismo onako kako kažnjava silni i apsolutno moćni. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ. Da li su nevjernici vaši bolji od njih, ili vi u knjigama nebeskim imate kakvu garanciju? أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ. Zar ovi da govore, mi smo skup nepobjedivi? سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. Skup će sigurno poražen biti, a oni će se u bijeg dati. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ.
Međutim, čas oživljenja im je rok, a čas oživljenja je užasniji i gorčiji. Innal mujrimina fi dalalin wa su'ur. Prestupnici su doista u zabludi i patnji bili i bit će. Jevme yushabuna fin nari ala uđuhihim zuku massa saqar. Na dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim, iskusite dodir ognja. Inna kulla šaj'in khalaqnahu biqadar. Mi doista sve s određenjem stvaramo. Wama amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. I naređenje naše samo je jedna riječ, sve bude u tren oka. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. A mi smo već vama slične uništili, pa ima li ikoga ko bi se prisjetio? وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. I sve što su uradili u listovima je. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. I sve, i malo i veliko, u retke je stavljeno. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Oni koji su se Allaha bojali, bit će u džennetskim bašćama i pored rijeka. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Na mjestu istine, kod vladara apsolutno moćnoga.